استاذ ابراهيم هديه. انا عايزاه هجيب لك عايز صوروا يا شباب. ده تراث، ده تراث ريف بقاله سنه. طب ليه لو مش بس عايزه غلت السنه اللي فاتت خلصت عملتها له السنه دي في البيت والله. لو طب اسمها ايه يا معاذ؟ اسمها ايه؟ ده اسمه مشتغل مش تغلى؟ ده يتعلق على الحيطه 20 سنه وغلى ما تسويش 20 سنه. لسه قدامنا معوض هيقول قطعه صغيره. الاستاذ محمد هنختم وناخد الصوره الجماعيه ونمشي. يلا لا بس اتفضلوا. مش انا مش ده مش هكتب. هياخد دقيقه واحده. انا مش هكتب الا اسمك. وقت الزنا انده وما تخليش، وقت الزنا انده وما تخليش، وارفع اذان العزه للاوطان. مدد مدد للساحه ناويه تعيش. قالها المجاهد عمنا رضوان، لمت ولاد الحاره والحرافيش، طردت هموش الغي والبهتان، ومصر لسه خبزه لينا العيش، لساها ولا بتروي في العطشان. فلاحوا ليا تعريشه وخالي هموم، وبزرع خضره على الريشه وبزرع دوم، وشمس الصبح بتصبع على عيوني، ويبهت لونها على لوني سمار مكسوم، وبرمي صباحي على الغله غناء وذكر، ولاقي عدنها تتمايل معاني وفكر، ترد صباحي وتقول لي في هواك رشقه، وعهد الله انا عشقه وناكل لك، وعهد الله انا عشقه. الله عليك، الله عليك يا كبير. هنسمع كلمه الاستاذ